Čekaj, završi čovjek. Završio. Poštovani komšije sela Hajvaza, želim vas sve poselamiti, assalamu alaikum. Prvenstveno želimo poselamiti sve porodice poginulih boraca, zatim porodice teže ranjenih, borce naše i naravno ostale sve koji se nalaze ovdje među nama. Pripada mi je posebna čast da se obratim našim komšijama, a u povodu dolaska našeg komšije Mumina Karića iz Njemačke, koji u organizaciji Stranke demokratske akcije u inozemstvu ispred naše podružnice sela Hajvaza u navrat nekoliko puta uspio da organizuje te naše tamo mještane i da nam upute određena sredstva u devizama. Posebno ovdje želim da poselamim goste našeg komandanta Hadžića i ostale goste prisutne, kao i da se zahvalim gazdi glasniku Zatosa Hamdi Režiću koji je omogućio da se mi ovako lijepo ovdje vidimo. Predlažem da proučimo fatilu svim našim poginulim borcima i ostalim koji su gubili život u ovom. Mumin Karić je među nama i želimo mu ponovo dobrodošlicu i da se lijepo osjeća s nama i donio je sada sredstva u iznosu, ovo je treći put kako obezbeđuje iznosu 4300 maraka koje ćemo kasnije distribuirati od stola sekretar podružnice SDA Mumirović i gospodin sekretar mjesne zajednice Karić Alija. Ovdje ćemo pročitati naše komšije koji su tamo učestvovali u ovoj akciji i navest ćemo koliko su puta do sada oni bili angažovani. Karić Bajre Mumin 3 puta po 200 maraka. Karić Mumina Nihal 3 puta po 200 maraka. Karić Maje Osman 3 puta po 200 maraka. Omerović Alila Halšu 3 puta po 200 maraka. Jusić Muhameda Sulo 1 puta 200 maraka, Jusić Muhameda Avdo 1 put, Tosun Begović Salke Admir 1 put, Tosun Begović Salke Demir 1 put, 100 maraka, Mumirović Behira Jusuf 2 puta 200, Omerović Ejuba Avdo 1 put 200, Karić Smaje Bego 2 puta 200, Karić Smaje Karić Sule Seja 3 puta 200, Karić Sulje Suva 3 puta 200, Karić Adema Amir 1 puta 200, Karić Hamida Neđar 1 puta 200, Karić Smajla Adem 1 puta 200, Ahmetagić Ibre Osman iz Bosanske Dubice 1 puta 100 maraka, Avdić Himze Hasret 1 put 100 maraka, Karić Muharema Jusuf 3 puta po 200 maraka, Karić Muharema Nesi 3 puta po 200 maraka, Avdić Muzafira Alija 1 puta po 200 maraka. Zatim Omerović Asima Rasim 2 puta po 200 maraka i Ferhatović Abdullaha Ramiz 1 puta 200 maraka.
Ovo su donatori ove akcije, a do sada su učestvovali sljedeći u proteklom periodu, protekle ove dvije akcije. Karić Dedo 2 puta 200 maraka, Karić Muhamed sin Dede 2 puta 200 maraka, Karić Mirat sin Dede 200 maraka 2 puta, Karić Fadil 1 put 200 maraka, Karić Senad sin Fadila 1 puta 200 maraka, Karić, Salko Omerović 2 puta 200 maraka, Karić Saliha Hadžije Ibro 1 puta 200 maraka, Karić Šemso sin Mustafe 2 puta 200 maraka i Makmudin, ne znam dovoljno ime, iz Kozarca 1 puta 200 maraka. Ova pristigla sredstva danas koja smo dobili preuzeo sekretar mjesne zajednice i podružnice, oni će, kako sam rekao, distribuirati. A poslije toga slijedi jedan komšijski ručak, a između ostalog mi smo ispred stranke pripremili jednu zahvalnicu za organizatora ove akcije i želimo im i dalje da nastave u saradnji, jer tako ćemo biti i mi ovamo jači. A vi ukoliko se želi neko da obrati, naravno tu je kamera i tako dalje, pa možete i vi od boraca ili bilo koji drugi da se obrati kao i tim našim donatorima. Toliko je sad. Smatramo da posle svega slijedi ručak, tako da se ne razilazite. Ja ću ovog puta predati zahvalnicu gospodinu Uni Bajić. Zvanimo sve dana. Koji je razred, mama? Ima li još jedan dete?
Kako učiš? Gdje si, jesi dole, gdje ono ide u školu, koja je škola? Rijeka. Latovske stance glavne. Neće lovi, jel? Reci, Smajle. Smajle, reci. Aha. Grbe, okreni se. Ibro, pomjeri se malo. Ibrica, pomjeri se malo.
Kaže on ako udariš na čovjeka, moraš se treba mi na gradinu kranju. No, sve ove pokupi trebam ponovno se javim mame. Neko mi je ševa uđat i na smijeli. Zato sam se kao mjeseca njoj. A on kaže... Čudu! Onda vidiš čovječe, kolutka. Onda vidiš. Oj, čudo, pogledaj. Ovo je za šećer, recimo, za brojicu. Fingirano loše, ovo je mjesto. Gledaj Ljiljane, ne mene on nikakvi bančije ništa gleda. Moraš ga privući. Čudo nas, gledaj, otrov. Hvala.
i ovaj kolega od Kipru. Da te vidi Sutko kako potpisuješ. Sutko nek vidi. Reci Sutke dođe, vidimo potpisi. Za suverenom potpisi. Znaš, ne znaš što ne znam. Sutko, ako ti ne dođeš ništa, neće ovo, sve hoćeš. Makar prst, nek vidite. Sutko, ovo mjesto za Sutke, ovo za sebe. Ono jedno Sutkino sejala mu njom. Ovo ga ne bićemo drugi. Ovo ako je poslao srja šećer, daj što on poslao tamo. Taj odmah uopće niko ne. Nema 400 strani. Reci. Aj reci mu. Šećere. Toga je malo manje sada. Prijatno, komandant. Priloš, ti šta reći? Kasnije ću ja u drugom krugu sijati, malo ručam.
budući komandant, jel? Želim da za meso nije naviku. Ne mogu biti i sad imali dosta da će. Ajde, molim. Ovo što je njemu super. Dino vas standard malo kada je Jusufa. Ovo je bivši mladoženje. Meni ti ću mi tako zapravo. Ovdje nekaj. Tačno. Ja nikad neće da kaže od... Vidio ovo sutko. Unala mi se ona cura što je čekala sa mene da kono slobodi hajvaze. Kako se kaj 16 minuta u pravu je. Dobro mu je rekao. Uplatit će to oni ovdje. Kad te vidi ko general. Jeli Ule? Ti što zarobiš ti popiješ i pojedeš. Normalno, nisam puno pobjeglo je tamo. Proći o meni, nije samo tako. Moj uplatit će ono pametan kotu okno. Svi sutku poruke samo daje. Onda uplatim za ušta da mi. Ima ili koga? Voli ko brat, podaj ko brat. Svoje imaš pravo potrošiti, ovo za izgled. Čuvaj ide. Zbunit ćeš to. Odmah naopako, evo turista, čestika. Malo moram da. Što je smahno, svi okreću naopako list, do drugi ona ne vidi što je čist. Nema mame da evo ti vam potpisati, ajde. Pa si košta, evo drugi. Pa je to isto da si. Evo, iz poginulih porodica iz mjesne zajednice iz Kine nisu stigli da se obiđe ranije, pa smo u okviru ovoga riješili da i oni nekim paketom 50 maraka da se obiđe. To se Sujanić Hasio, Mamanović Mevludin, Ajedinović Avdo, Lokmi Salko.
Da sam ranije presudio. 6 reda ranije. Bravo. Eto šećer, nije tamo gdje Imalo je. Sutko će tebe odmah posla čim vidi kako si mu... Znači šećer da kaže, evo rekao sam da se kad njegove pare na upanju. Mi ubit ćete sad da putu. Jesu rijeda. Samo prvi. Žigara je ona. Ne, ali nije niko sluga tamo. Imam su. Teško nema nikog svog. Ovo je prvi koji je vratio 50 maraka tamo poslije. 92. Smajal. Brat. Ja. Ko će primati, oni su na sve Što vidim malo Aljo šta radi, Gora. Danas se sutko ženja, ako nije ima vam čuvam. Ej, nemoj prećemo. Neći, jeo sam najviše. Što ti tako razvrtao cigore? Pa djeco, kad vi počeste pušiti? Ne puši ga. To sam ja ću sve da snima. Medina, ti šta je to? Da se ne puši se. Nim biri ora. Ste opet govorili. Ovoga baje. Nema rećemo, nič ne. Ajmo. Kako je ovo? Sram se u naši prostine. Dobar dan. Ja, to je po toga vas dvoja jebući. Snimaš mene, da mene uči. Ima šta poručiti, nek. Zahvaljujem. Ponovi ono što si rekao. Nećemo Hasima pozaviti. Reci Sova. Nećemo Hasima pozaviti. Kako vi kažete? Kako vi kažete? Brahima ga reci. Ovako želio bi kaže, malo priča da su najviše naši borci, naši koji su osjetili od Nemira Klarića, mislim da su najbolji pomoć. Ja se ovim za borcima se koliko bi rekli malo da se ogledam na to da se treba budu, da ne bi bilo bogaćenje kratko, kada područje stošeno uči. Volio bi to kad sve to bilo da se ogledam na njega, koji će da ga vidi, toliko nisu to oni dobro učiniti. Uglavnom blago pogledati. Nije toliko
šta poručiti? Na Njemačku? Ja. Pozdravio bi tamo u Austriji kako su biti tako, Ževaka i Ževu, Berima, kako su biti s vama pozdravili, oni sabotirali. Nemam više šta, hvala im na to. Daju na to. Ja. Imao ko šta od vas poručiti? Možda tamo šta ljudi dođu u Germaniju. Zahvaljujem se svima učesnicima na ove feštice napravili da imamo jedno 3 godine, ovako 3,5 godine. Nakon 3,5 godine da se malo proveselimo, da se sjetimo, sve skupljenje ovdje sada nakon 3 godine. Samo da im kajemo, ima nas po godinu dana što se nisu godišnje ovako posjedimo ovo svako moguće. Se malo sjeti, pozdravim me, evo se moj kada što moram tamo. Ja im poručujem da dođu zajedno s nama da se bore. Idemo do Kline, došli u naše sela. A ne da zarađuju na vlade. A komisija se vrati u svoje kuće. Sve, imaš ti šta? Ti guliš tam, ti ćeš doći, jel ne? Samo da poselam i mamiću tam i Aliju, nikom ništa zarađuje. Slabo nam se muho obazilje nešto na ove situacije. Trenira čovjek. Ne može, dobar i uredi. Šta je ovaj? On me najviše iznenadio. Vidi, baš ti je Četiri kasete. Koja? Ima. Unu. Ima li ko od vas šta poručiti? Evo šta ima nešto par nešto ja kažem. Nemam, šta nekam. Znaju oni sve ovo što bi ja kazao. Srednjer mu pintar. Ja bi jedino poručio našim komšijama da često malo naši šehidi i ove porodice. Kad kažem tako, onda u svakom slučaju mislim na neku pomoć. Tiče nas, nama je svima lakše u odnosu na one koji su izgubili sve. Ako vidu ovakve debele, neće dinara postati opće. Malo više. Selam i sve što tamo. Danas smo se skoro i vidjeli, ja sam bio prošle godine. Ja svakako očekujem da će svi recimo načela raditi, se u njem raditi vam. Još mu stavanka čeče, gledaj. Ima 2 stomaka. 2. Onda nam nešto pocrnije, ne vidi se nikak. Siti gor malo ruku, ostaje. Ovo je naš podmladak. Osmo, imaš ti šta poručiti? Ništa. Ti nađu makar cure veliš pa nek pošalju. Mupovac, imaš ti šta reći? Ništa, jedino hoće da dođe se to ništa. Ko sjeti nek vidi, jel? Davzi.
Nek napreduju, jel tako? Samo naprijed. Nek zauzimaju Njemačku ako mogu što više. Kad vide mjesto koje? Ovo je Rahmetli Bajre, gledaj, momčina pravi. Šta im ti mogu reći? Ne pričaš s njim. Ja sam sad s njima. Ti u školu i uze. Neko od vas, ovo je najjača generacija. Da, ovo su vi najstariji. Nema tvori. Neše, imaš ti šta poručiti? Imam nešto navrlo da imam da posalamim samo. Posalam, brati moj. Koji će gledati, koji ne budu, salam svima. Ahmet, si ti? Ima li šta novo? Pozdravljamo i tište, sad su nas navadili ovo. Nek ne zastaju, jel? Džabe i svi ovu dali, jel? Kopšu sigurno poznate. Oni su pobjegli s linije, došli ovdje. On je Ahmet, ja mislim da je Ahmet s linije, jel? Mi smo na crti, ja. Nek nas se sjete, pa haj. Ovo je najstariji momak na izbjegličkoj regiji. Jeste, ja sam ovamo, a Supko izbjeglički, znači. Tako recimo, ja Supko došao na nas, da se živim. Imaš ti još kome šta poručiti? Znači imam mnogo svima. Mogo bi šećer, on je bio krenuo pa se vratio. Ne rekao se vratio, ovo bi nama sva da ovo sad dovoljno čina. Neka će neka ga tada, koji bi vam završen posao. Znači mi njemu javiti da on kad će doći. Treba će posle rata, jel? Treba će, normalno čovječ. Ovo je komandni kadar, sve. Prijela, šta bi ti mogao poručiti njima? Onim izbjeglicama u Njemačku. Šta bi poručio, ja im se zahvaljujem na ovome potpisu. U ime boraca Hajvaza i u ime armije Bosne i Hercegovine. Poručio bi im da ovu akciju nastave, ali im se ovim predlogom akcijama, posebno na onoj akciji oko uniformi što su nam poslali. Mogu se možda sad da zapaze da većina nas je baš došla u onim kolonama gdje su oni kupili, ne znam ko je kupio. Čitajući onaj spisak donatora, zapazio sam da nedostaju mnoga imena ljudi iz Hajvaza, bez obzira gdje rade, da li su bilo Austrija, znam da ih ima i tamo. Švicarska, ne znam da li ima neko, ali trebali bi svi da se udruže, pa da ne bude samo 20 ljudi, a vidio na spisku, da ne budu razjedinjeni, jer vide kako smo mi ovdje jedinstveni, mi smo došli upravo sa zadatka ovdje, mogu da zapazimo sve što je uniforme, to je sa zadatka, tako da znači jedinstvenost, da oni ne dozvole neki razdori, da bude im na pameti sad da ide zima, znači da do zime obavezno se pripreme za sljedeću donaciju, a moj bi predlog bio ponovo nešto oko garderobe da poradi, ne mora to biti nova garderoba, da upušte na mislim zajednicu ili nešto za nas vojnike, nešto od garderobe, one obućaje, najveći problem, ne moraju biti izmjere, nakon cikale priče, radničke, dobro će nam doći. Znam da nije njima lako, ali ja mislim da ipak lakše njima
sjeli, mi se vidjamo tamo gdje jesmo, selamio bi se jednom tamo, ne bi niko ne spajao, znam da svi su dobri, neki samo budu još jednostavniji, širi ovaj spisak donatora na veći broj, znam da ima puno Hajvazana i u Austriji, znači da i na njih apeluju da oni doniraju, jer znam puno njih koji još nisu jedan trening uputili vojsci, a ovdje vidim da je dobro odrađeno na terenu, da su obuhvaćene i porodice, pogodni, ranije porodice, nije čak ovaj radnoj obavezi. Ovo je prvi primjer jedne podružnice mesne zajednice da se uvrste i oni koji su u radnoj obavezi i oni rade za vojsku, ne rade za sebe, isto imaju koji mi sve i oni nisu naboljoj deređenom. Toliko od mene u ime svih boraca Hajvaza, selam im sve i do nove godine nam se obazite ponovo možemo kada je obzirimo da se novci vaši. Hvala. Ovdje grešimo. Evo naše najćelavije čovjek. Rođe, ti kao bivši gazda, šta imaš da poručiš? Ja bih se zahvalio ovim donatorima na dosadašnjem radu i dopremanju uniforme i tako i novca. Ujedno bi im sve posalamio koji nas poznaju, a ima ih tamo priličan broj. Učio bi mi trebamo Bosnu, a ako mi trebamo toj Bosni, tako i oni trebaju nama. Ako budemo sarađivati, neće biti problema, svi će se oni vrati na svoje. Da i mi znamo da ćemo se vrati na svoje. Još jednom bi sve posalamio. Evo Rezer, ti. Ja mogu da posalamim sve tamo naše komšije, prijatelje koji nas znaju sve širom svijeta. Samo mogu da kažem da mi pravimo ovu Bosnu sa puškom, a oni mogu sa drugim stvarima to odraditi. I nek oni se okrenu što mogu oni, a mi ćemo ovom našom možemo. Posalamim posljednju šećere. Nekako je zatajio, on znao, toga je ostavio ovamo. Znam da mora doći na Caparne. A kako? Nek se opere, poželje on neku akciju. Nek nam jedno pismo. Šta on misli, napiše šta bilo. On će s helikopterom doći. On mora dođe među nas, ako ostavimo mi živa, on ako bude sigurno ustaje. Ja bi posalamio sve tamo koji se poznaju u nas tamo. Uvek vide kako. Ovo je naš komandant, Ehim Hadžić. Možda bi on 2-3 rekao. Kakva je vojska, šta je, su dobri ovi Hajvazani? Ja ću salamiti sve borce mjesne zajednice Hajvazi. Želim mnogo ratne sreće, da istoji do kraja konačni znači slobode. A svim zemljacima mjesne zajednice Hajvazi zahvaljujem se što su izorganizovali, što su uvijela noćna sredstva. Ja se nadam da će i dalje ovdje možda ministar da će pomagati koji znamo. Hvala komandant Ehim. Kakvi su borci Hajvaza komandant ovako? Reći da su jedni od najboljih, jel? I s njima od prvog dana, kakvi su? Kod njega su većinom naši svi. Što se tiče boraca Hajvaza, to je kaže da su to najgradniji, najbolji opštini kolesi. Hvala komandante. Idemo do našeg direktora škole. Film on još te imao ovako sa svoje strane. Obzirom da se već imamo, ja bih posebno obzirom da je rođak i više ide zima, nedostaje garderobe, pogotovo za najmlađe, naravno za borce, jer imaju novorođenčadi u ovom ratu, muslimani se šire, jel? Ali bi samo napomenuo da je veliki problem kod nas, veliki je problem upravo sa školskim priborom, obzirom da su komunikacije prohodne, imaju i autobuse, ne bi bilo loše možda da se za djecu upravo
da ne budemo više bačeni u selu po jednom ili dva nastavnika, nego da bude 20 nastavnika, profesora, inženjera, škola i tako dalje. To sve ne može bez školskog primjera. Da se čovjek posebno ponovno da posebno sve jednako. Hvala. Idemo dalje. Evo naših pripadnika. Jedni od najboljih boraca. Ovo je pripadnik Crnih Vukova. Baja bil ti mogo šta poručiti. U ovom rođi Ali i tam šta. Jel Ali, ti? Baja. Nema Baja prozike rano. Baja, ja sam Ali i preneo od tebe pozdrav, on se nije odazvao. Evo do ovog borca, sve što zarobi on popije i pojede. Nemoj tako rođi, ode u alkoholičare. Samo sam konjak popio. Reci ti njima kako tebe Buranija struži, rezi. Iskući ona mene i hvala. Kire, neće te poznati. Adema ga, bil ti stio šta poručiti? Bil ti stio šta? Evo naše diverzante, hoće li on šta poručiti? Naš mladoženja i duboka pozadina. Imaš ti Baja šta reći? Kome? Dobro si postavio pitanje. Naš komšija i rođo. Vi njega dobro poznate. Bil ti mogu? Znači sve jasno, jel? Dobro, ipak se treba zahvaliti ovoj donaciji. Kako se postavio. Da nas ipak ne zaboravi. Budući. Hvala. Sve je rečeno. Evo još boraca. Sela Hevalda. Ne pričam ni s kim kao. Dobro dio snima, samo kako gledao se ono. To me samo Ima ko šta od vas, šta to poruči? ostali su bez teksta. Ništa, baš tim ili ništa. Sve si ljuto. I sestra? I na sestru. Jesi ti njegovo mišljenje ovdje? Isto kako on kaže. Samo ja ću nabrate se ljuti, nije. Ti Gazi. Ti Sajev. Hvala im, jel? Hvala njima. Samo ovako svake sedmice moglo. Ne mora u 15 Kažu da ima ljudi drugi, ne mora ovdje. Aha. dio poručio nek ti nađe kako cura, nemoj moje. Evo stigo nam i rođe sa zakašnjenjem. Kako ste ministri, što ima? Vidiš, ona je se specijalno za ovu priliku, nikad nije bila ljepša. Ovo je naš komšija, vama veoma poznat, na dužnosti pomoćnika načelnika van privredne djelatnosti. Znaju oni to, da ja ne predstavljam njegove face, da se veoma poznat. Ministar Mešić Ismet, jedan od najboljih. Poznati profesor, iskusni profesor, ugledni profesor naš. Gdje se plaći? Nešto nam... Jedan smo sad sastavili smo.
su borci Hajvaza. Poruči mu ti, vrati, Vili, reci sve što ima. Evo Đude, legenda. Đude Žedar, 1-8 je za njih tad. Podaj Mile, ti prsuče imamo cigare. Najmlađi on, mlađi jedan lider. Hajde, isvijete. Hajde, mali se. Kako? Hajde. Ja moram se Čelo, gdješ ti? Na liniju. Eto, vidite ko nas brani, pa vi budite mirni. Nikad vi se nećete vratiti dok su ovaki. Evo ja i ovdje idemo na crtu. Kaj čovječe, ja raširim. Hajde Romine, ćemo se u ponedljak ako Bog dobro gdje ti odmah doći. Po selami. Kako bi vidimo? Ćao. A ne okreni se, nek vidi da mi imamo boljih nego oni ta.
Hani, okreni se nek vide da mi imamo bolji nego on tam. Jaba. Čena sam vam uspio da vidim tamo. Čekaj, ba imam nebo. Boja, živli? Ovo je gazda kafane, vama veoma poznat. Gazda bivšeg Kristala. Ako Bog da uskoro će imam proraditi. Ovo je naš dragi paketić. Jednostavno si tjekovač. Čul si učio, imaš inače imaš u selo gore, imaš ovom masku. Idi sve do Česme gore. I svako pitaš s mali novina, svi ne znaju. Vjerovatnice imaš vrata, jednu krivinu. Kreneš gore jednog 60 metra. Rekao sam ja da sam. Jer mislim onda... Ne, ovo se mora da se i tako ne dešava se sad. Druženje, nikom nisu što isto bilo probati. Možda niste čuli da je se Omer oženio, ali ovo je po drugi put. Vreće im bibere sve. A ovo je najstariji momak koji ne misli još da se ženi. Tako je. U staračkom domu čeka dom. Čekat ćemo ovaj glas sutra, da. Ja sam čuo da je oženjen sutko tamo. Ja znam da nije čak, znam da je on i ja čisto. Ali nisam ja daleko od Rave, ali... Poručujem da dođe što prije, to bolje. Čaković će, da sam gradonačelnik dobro. Sve se ispitivo, sad nek tebe ima. Ne, šta ja sam bio kod njih, što je mogo da sam čopio. Ako imam svarte, potegnem da imaš. Jevi ga, se nadam, rekao sad će mi kod brigade, da imaš makar ali svjetlo, ali malo se. Čao, čao.
Iševa. Nebo je već Sljedeći mandat, pa je za vreme. bude kako 8 mjeseci, koliko je dobro. Daj, naste konjaka, mali kudje, tada i ti ti se Brže, da, brže. Ljepši uživo, života beka. Ime sam radi, rekao, vidite da vi ime imamo vam što valja, nije samo ekonomska se nagne. Čara poti za novce za nije. Nema što se nagne. Reći, ne to da kako treba. Ne da se uče tako. Nema je kako. Lijepo. Ajmo ima gledati. Dava. Ja to za arhivu, znam. A? Za arhivu. Ti nisi znao doći van. Kao deda kajemo nešto samo krajitko dobro za restoranu. Kako je ovo za bom? Ne berem. Čuje to se, samo ti ide. Pričamo malo prije. Samo da ovo je vam snimik, onda. Aj pa ovo da kajemo razliječi. Niko nije rekao, što rekao kada da sjeći? Nije na kraju, rekao je prije. Vidiš što ti nas i tako. Ja šta li će sakri i nisu objasniti? Šta li će ti objasniti? Jel? Idem, ali ništa Ne znam, rukama oni ne da. pojednosti. Koga? Čudio je kako vica, a ništa rukama. Ja i nogama i rukama, umorim se i nogama i rukama pričam. Što ćemo i odmah? Čije te? Ti vidi ti da se trafi. Šta ćemo, kako ćemo? Ovo te ne travi, nema. Dina ne zna. Ona vidi da se sjeo želi od naroda. Ovo je... Dede, ali žena će ti vidjeti. Moći ja ću da vidjeti. Dede, ja ću ti prevota ti, govorio sam. A onu... Uzmi ispod ruke i vodite, vidite. Navija štancu. Osicu boru, daš. Čelutka. Nećeš tražiš. A vidi šta je bilo kad mi ispala čaša? Znači kam ne mogu prodrava čarapu. Ne, nabavila sam, bilo. Ame Smajić, glavni odgovorni urednik opštinskog lista Zeman. Bošnjak, jedan kroz jedan. Pravi bošnjački novinar, jel? Razbijanje rata radi na Inače i pjesnik, poznati pjesnik, područja opštine Kalesija. Omiljena mi je njegova pjesma Haberu Nevaka. Haberu Nevaka. Meni se to, na osnovi se dopalo.
parnice se stavljaju. Ja i parnice, ja djedo, parnice, jeste. Nisi pročitao? Mene pitaju ovi mlađi, kaže šta su to parnice, šta je babura, šta je... Ja mislim oni znaju. Ne znaju. Sve što je kod njega informacija, Svoli ovaj dan. da ćemo napraviti kužbu, da ćemo napraviti. Česti da se neće čeći. Sutko, samo da znaš, jel? Ja, samo moram jedan prušiti. Ne znam ko će nas još ostali gledati. Naši. Je. Pogledat će, svi imaju dosta. Ima podlatka. Ima onaj... Sin ima one. Ima. Ima Nihad, ima Jusufov brat, onaj Nesib, ima... Znaju ono dobro što nam treba. Šećer, Amir, Nedžad. Neki odbornici i nešto, a mani, ja nikad mi se neće u rad dok budu ovakvi vodi. Nema, brati, bili žene sve lete gore.
Jedini muškarac koga voli. Evo ga ti, valjda se rodio s tobom najljepše dane provodio. Meni je drago da to priznaš. Boga mi Rama ga najširi. Neće reći, gori. Obavezno. Vidio da Alija mi to prenije. Neće Alija da je kamera. Ali ako momak kad u boljoj formi ne maš na kakve crve.
Tako da je bio u Njemačkoj 3 godine pa došao sad. Ja sam stio sam sebe. Vidite kako imamo lijepog komandanta. Dođi, šta ima? Dobar si za morala duši, da. Opet Karić Moravski. Ovoga puta razgovara Ovog puta razgovaraju Momir Karić sa predstavnikom liste Zemana, novinarom, urednikom Majićom. Ja mislim taj... Dio ovaj neka govori on šta je tamo ovaj Ramo. Ramo još malo i tamo i pondaš i naručiš to šta. A šta je konta? Da vam pošalje on tu da se oženi ovdje. Kreni malo.
sada, su mu tako mali. Bio sam Etiopijća, Trak prosudan. Dore. kad pogledam svetište Koce, Boga vrata ranjenoga nosa, kad pogledam iz planine naše, sve nas vode do Hajvaza naše, koji je radi sve lijepo obješen, kad pogledam sela Koce naše. Jeste? Malo.